Ka Dr. Amperin Lengdo kepada Menteri Jong Tenat Kekot Kakia Jong Sorkar Jela Kalai Buram bat ai jingero yak Mau Kerwang Health Center Southwest Kasil District ba menta kasingi ka khatan tarik rampang arjar arbusau kalayo ban lek men yak jing penka kelung ban nengkong hakane ka sub center kabadang supli shen hau benai no pra arhajar arpulai kata tanghapo arbenai duna ayai ba maka kalayo ban pli perdahi da kabaga haben yai kejat kumba arkenta tam ai hakabala senran langru da wemele kamokurwat ba rinik don lengdo tongkar ka ni kalong kemi kabalawan banka kadai kabalawan nengkong hakane ka sub center badang supli kadai kabala tip kerteng kum kakong matsiu dor melim arpulai snem kerta naksnong Mau Kerwang mad ini kelung senrang badang suka ikhia lai kilo arspa gram bad baro arngut bat kun bat mi kidon habdeng kemet kabakot bakhia